ukuluza nekuphumelela kwakho kusemavini lo wakhulumako ngesikhathi lesithide. Uyathi livi laNkulunkulu lisitshela ukuthi livi lelikhulumeke ngesikhathi limnanzi. Uyathi kunetindvo lotawutitfola hayi ngoba unemali, kepha ngoba ukhulume livi lelingilo lelikahle, walikhuluma ngesikhathi lesikahle, walikhuluma kumbe nasendzaweni lekahle. Kwangathi uNkulunkulu angakupha leyo nhlakanipho ukhone kufunza kukhwebula tintfo, imali lengeke itikhwebule, kepha ukukhwebule ngemavi lamnanzi. Nasi ngwaselisuku sakavuka uhle asisithole encwadzini yamakhosi esibili sahluko 5 verse 1. Naamani abe yindvuna yelibutho lenkosi yaseSiriya, abe ngumuntu lomkhulu kabi enkosini yakhe, futhi ahlonishwa kakhulu ngobe ngaye simakadze wanika iSiriya kuncoba. Abe lichawe lelinesibinzi kodvwa abe nebulephero. Nayi indzaba iyinkulu. Leli chawe leli linguNaamani ngiyati ukuthi kunengi lesikufundzile ngaye, kunengi lokuvile ngaye nawe kumbe wakusho. Naamani lichawe linemandla, kepha lo Naamani lo njengalokuthi awukhumbula sengifundzile futhi beka neluchoko. Kepha nasi lesimanga sendzaba. LiBhayibheli lithi uNkulunkulu bekaphe iSiriya kuncoba ngaNaamani. Hawu. KaNaamani ulichawe nje uphiwa uNkulunkulu obuchawe. Naamani usihlabani nje uhlonishwa nje uphiwe uNkulunkulu ukuthi uhlonipheke. Ngaphandle kwakhe uNkulunkulu mawususa uNkulunkulu kuNaamani, kusho ukuthi Naamani kuhlonipheka kwakhe buchawe bakhe kude. Nasi ke simanga tinto letimbili ngale ndvodza le. Kwekucala asiva ukuthi le ndvodza beyithandaza, asiva ukuthi nje beyimati uNkulunkulu, asiva lutho. Kepha nangu uNkulunkulu sekangimangalisa, wasebenta ngayo le ndvodza tinto letimangalisako. Ihola libutfo babuye bahlabela bajabulile bancobile. Ukuthathaphi kuncoba buchawe ubuphiwe nguNkulunkulu. Ngingaze ngisho ngithi God is a respecter of no man. Akahloniphi muntu uNkulunkulu. Kwesibili ngaleli chawe liBhayibheli lithi beka neluchoko. Kusho ukuthi Naamani ulichawe nje, uNkulunkulu usebenta ngaye kepha uneluchoko. Akazange uNkulunkulu acethe lichoko lwaNaamani kungikhana tamsebentisa, wamsebentisa noma aneluchoko. Akusuba khona sici lesingakwenda utibukele phasi. uNkulunkulu angasebenta ngawe noma unaleso sici. Angilwati lwakho luchoko luyini, kumbe lo luchoko lwakho lo selukubangele ukuthi utshele bani ukuthi awu Nkosi yami mina ngicela ningangisebentisi ngoba nginjenje. Awu mine bantwana bami abeva ngeke ngilunge. Mine tinto atingihambeli kahle angeke ngilunge. Ngulo nangiloyo unalo luchokwana lwakhe lolutsite, lolungenda ukuthi ungakhoni kwenta tintfo. Kepha lamhla kwangathi ungasukuma ngoba akusiwe lo sebentako, nguNkulunkulu lo tawusebenta ngawe. Futhi uNkulunkulu ngeke agucule simo sakho kucala kungikhana tawukusebentisa. Utakusebentisa nawe noma ufana naNaamani uneluchoko lolungasuki, kepha uNkulunkulu utawubonakalisa amandla akhe ngoba uyathanza kuwabonakalisa ebuthakathakeni